Kardom na penti nili kiching honain korting jir subscriber do mas tam nili pen dak keme kardom pajir pono kardom an pende pini ke la pusono je mane nang itum nang hizur nang support dun nili video nang elang chip tu dun aja ini sini da pini ke nili channel stami monetize pono nengarong parvik nang itum pas tami aru putot nang itum ansi nang itum hil jumi pen nang itum nasi nasa purun tu bom lang te nili ansi video ta mi smartphone nong bom po an pen di somari honda neng bari pon bom ko le haji di lasi pini video bang ke lason je mane 2024 la YouTube monetize di laso update aku thak li tu pi than pon na an pen nang li tum la bang so video ke cheng pen kira nang lang no la pen te comment like la pen video nang share pi ta to ti pini video cheng pon igna la bang so video tante la puston je mane nengkan wang sila so hormug update mati di aprang la 2024 pen aprang mote mane hla sutut bang ke ini tum la YouTube monetize tami hedi ko pila guys sendi YouTube monetize tami sutut bang ke 1000 subscriber la pente 4000 watching hours peng rek nei tami non la 2024 la so YouTube monetize new update bang ti ko sono je mane nangli subscriber dong 500 subscriber long lote nangli 500 subscriber la penti watching hours bang 4000 lote nangli tum fan semilas tami ai monetize si panang tum chance long pu chance long logi no la 2024 nang kan bang muti la sono je nili tami la son claim lo mane nili total subscriber under 1000 nili lilo matidi la pen watching hour bang nili 3000 wet nili channel monetize nili 3000 watching hours long lo la pen nili fan apply option of pilo apply option of pipe nili apply dun lo monetize fan nili review pothai lo review pen nili fan arni siang bong 24 hours edi 24 hours among pen nili fan aru review pen nili fan sms ang pilo nili fan YouTube nili fan nili channel ang monetize den thik la sono taxi nang litum yang si anu ka pra korting YouTube yang si nang litum si YouTuber lo nang litum YouTuber kam claim YouTuber channel khuli pen nang litum si monetize policy claim pute nang litum kecheng si bang ke mane nang litum content bang create tag nai content is smart tag nai la pente content bang ki just tang content bang video bang nang litum just den update ni den nai angko nang litum akader nice tami nang litum video 9 10 6 7 8 minute la son ana video akiding sinang litum samar nai la pente background music tami nang litum background music tami nang litum YT studio long do YT studio nang litum YT studio nang litum hedi ini dana po mane dak download dunang po nang tentang music doi mati di la music lo nang tu background music la download no nang litum la so background music le no an pente nang litum lalo mane copyright do non copyright do la so puthak ba nang litum aron pati mati di YouTube lo nang litum thang bang bi henten kiba kibi video nang litum upload tablong li aposi nang litum yang si YouTube monetize policy yang si claim 2024 ke nang litum joki ini tanang litum masih video content ke samar misen tenang litum views ta bang po la pente subscriber tami bari po views jong si bang tenang litum subscriber bari le kumati di la si nang litum ini tum ngobong pini la solam sini nang litum man ke share lo tangte kalang fans mane pini la bang so video nang litum haneli nang paklang ke ison men gini nang litum han churu nang litum ajo ini nang litum nili channel nili video channel nang litum nang kelang dun nang chito dun na pen nili channel nang subscribe pen pot nili nang litum han ekdom churu par pik lo an pente ando sinon e prang bang istam nili video yang se update te nang litum nang elang dun nang chito dun di like comment nang pilih pasin dia channel report par pik lo an pene kadu ave according year subscriber adam se mili suri kadang kan pajira kadang an pente isona lameng la pulaje mane nili ta monetize long neng arong par pik lo an pente non ke bang lang according year sampai ke madu tum according year sampai nang litum yang si la monetize policy claim itu la pulo keceng si bang nang litum la video ke mana kisamar bang permission senoi la pente nang litum la bang ke use ta content bang use ne den bang video bang nang litum nang la bang copyright la son lagi rok mati di apa sedang tum non la 2024 new update monetize bang la puson ya mana nang litum 1000
1000 subscriber la pente nang litum plus kono 3000 watching hours tamang litum monetize review potai panang litum chas no imati di dak pasang litum step by step la so si claim pon bom pamati di apa si mane monetize pan kenang litum claim mate joki apot ke nili hokpet pini nang litum pan kecuru kang tung la nili channel video nang lang wever to masih nili kecuru pon par lo nili la bangsu monetize kelong dun so putak nang litum pan suri kardam nang pen ka padir pono an pente non kewangji stami sonok tanang litum nang gitu dono mane channel la bang nili ta nang litum man ko pima lason nang paklang ponji yati pas milin pedame sisik pon pon nili video ke somari pan sami rame sile le dai pamati dia lason na thalo la sinon non mate klembom la korti ingzir la youtube along klembom korti ingzir la son nang litum klempon di la nang litum la YouTube pen yang si tangka yang si palong ji pote laso polisi lekan memang tu ke claim nang le neng ding jinoi nang le tum arni si ni pen te video ekta lasan video nang le tum mesen na content monai ra hedi lasan upload bom angke nang le tum promotion bom po an pen nang le tum la nang le video yang si ke views ke bang lote subscriber dong ai pon nang le tum bang hana subscribe ta nili channel dah hong berita hente nang le tum puting ai nang ni nang ga pre hasan comment pin nang ni nang le tum nyarli punota la video mesenor amina masih subscriber yang po views talong punang litum like comment nang litum masih pumas yang litum long raji apa si mala 2024 monetize bang la sana jaki nang litum claim te joy kyun yasa no yamati di la si pini video ba nang litum finance ni lenje share lo domi thak me la pene kardom arni kimir ni litum stong tuna puna kardom dei katu goi khanda